Shalom, selamat pagi Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Pai maijalohita rigapan siganu paribata bani panorang sogot nerion pasada hita uhurta martonggo hita. Puji-pujian terima kasih isombah konur nami bamu Tuhan bani panorang sogoton kok ibagas malas niur hanami ipuhoi ham ibagas najorkit horas somat. Bayana sihol ipukah kanami horja nami sigano pari torangi hampura pikiran nai marhite hatamu ase ibagas sondang haliaron hatamu in matongon hanami mendalani guluh nami sigano pari ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo nami. Amin. Bapak inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape na siam marianan bari panorang sogot nerion nabu isisehan nami marhite unit channel YouTube on Regapan sigado paribata sadarion Selasa tanggal 7 bulan 6 tahun 2022 Aima tersurat bani buku Daniel bindu siah ayat siah nama katahon senon tapi bemudo Tuhan ham nebata nami hidup niukur apa hasasapan di dosa tongon sipan lawan Tuhan nami. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ibagas namar tonggo hita. Perlu tumangdo isadari hita. Ihatengir hon uhurta. Bahasa hita on ay macol managalek. Janah gok dosa. Ibagas kesadaran nasonay lambit itanday hita ma. Bahasa langadong hape na boy ibahen hita. Laho paluah kon hita humbani bakal ni dosata janah lamit itanda hita mahomani sonaha holong ni nebata sonaha hidup ni hurni nebata janah sonaha hasasapan ni dosa nabibahan na ibata ibagas parguluhan taon on mamambahen jana mangujur hita ase sangka ibagas namar tonggo hita bani ganup panora bani ganup sogot bani haganupan situasi nedopak kon hita ibagas parguluhanta lambin isa dari hita iakuhon hita dosa-dosata hubani na ibata jana ipindon hita hubani na ibata tong-tong hasasapan ni dosata lang pita ipindon hita pasal hasasapan ni dosata tapi ambah ni ay use ase iberene bata totap niuhur bata ase adong parguguh bata laho manlawan haganupan pakorhon ni dosa ibagas parguluhan tahon janah ipatotap ko hita humani uhurta ase tetap markomitmen hita bahasa ahanagabe harusuni ne batado namaningon si horjahononta si pasautonta ibagas parguluhan taon aima ase perlu tumangdo bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ibagas damar tonggo lang pitah manonggohon pasal hasehatonta lang pitah manonggohon pasal tumbuh kembang ni nyombata lang pasal haduharonta atape haduharon ni hasomanta sonai age pasal hadiaron itongah-tongah ni perguluhanta tapi maningon do tetap elek kita ibagas turuh niur hita mangindohon hubani na bata ase ipadauh ma humbani parsoranta humbani tupuanta, humbani parguluhanta, haganupan bentuk ni dosa. Halaniaha, sadoka tap ope parguluhanta, parsauranta, igom-gomi dosa. Langadong jupah kita, malas niuhur, langdong jupah kita, hadameon, janah, langdong jupah kita, hamuliaon ni, goran ni nebata. Aima ase maningon do tetap guluhta iberi hita ibu bayi
tondoy napasing in. Ase tondoy napasing mamangajari hita. Sonahado kita asibuhi. Pasangapkon na bata marhitehon ni parguluhanta. Tondoy napasing mambubahon rosi mangajarhon hubata. Sonahado ase lambin yarusi hita. Haroso ni nebata. Namaningon si horjahononta. Jana sisimbilonta. Ibagas parguluhanta. Ase marsangap totap goran ni nebata. Ay maase bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Songon Nabi Daniel na makapurluhon, manungguhon, hasasapan ni dosa, bani bangsa Israel bani panorang Icia. Sonay matotap kita. Maningon ipurluhon uhur ta dokumani. Manungguhon ni dosa ni bangsata, dosa ni masyarakata, dosa ni rumah tanggata, dosa ni lingkunganta, dopak na bata. Jana maningon isa dari hita do panundalionta dopak na bata. Ase ijay matotap ipurluhon hita, ipindohon hita hubani na bata. Ase totap ma na bata patalarhon hasasapan ni dosa bata. Rossi idop ni hurni na marlubih-lubih na dop ijalo hita. Jana marhitehon ni idop ni hurni na bata ay matongon. Lambin ijaga hita ma uhurta, ijaga hita ma parguluhanta, ijaga hita ma parsoranta. Ase totap manggulu jana marhapasingon ilobe-lobe ni na bata. Jana maningon do totap kita pabayuhon paruhuranta. Ase lambin roh diarni jana lambin roh pasing ni matongon ilobe-lobe ni nebata. Terlebih maay ibagas namandalankon arosuh ni nebata bani parguluhanta sigano pari. Amin martonggo mahita. Terima kasih mabamu Tuhan. Bani hatamuna pondokin. Nadop ijalo hanami bani panorang sogoton. Nadop manorangi uhur apa pikiran nami. Ajari hama nami asi mangguluh totap ibagas harosuhmu saganjang arion. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo namion. Amin. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong niate ni nebata bapa. Apa parsoran ni tondo na pasing ma. Nama kasomani na siyam haganupan. Amin. Oras bata ganupan. Salamat marhorja mabata. Jana tetap mahita. Iparguguhin ni bata. Marhitehon ni hidup ni hurni natar lobiin. Shalom.